Menyota pudip yang rok-rok. Yang mengangguk-angguk ulenya. Teka. Melanjit. Menyota pudip musim prontok. Cik merutuh ribai di dijak nonton. Pakong selawut. Hai nonton cedram tu apa? Kamu jen, apa kamu iblis, apa kamu hantu. Cina telung berah dia. Yang bankan dengar suara musik, jika kena laju. Ni apa ramai. Menyo selawut, hai nak dengar, metungki ni. Getat na tu hurung drone. Pujut ilai menang. Pakon menang bangsa mulia alun. Menyoba selawut, hai dengar. Menansit menyoba bird. Hai dengar. Pakon. Pu kagak berharga mulai gurai ni apa lah. Pu kagak berharga mulai gurai. Hanya meratip. Hanya pun selawut. Hanya bird mengganggu apa dengar. Pu lah. Kamu jen, urung drone ni. Pu kamu iblis ataupun pu. Tiat tak berah apa cidik laju. Tad nak diolong fikir bangsa mulia alun ya Allah ya Tuhan alun. Menyoba buat jahe seno-seno halot pisah piju cit. Halot dong piju cit. Menyoba buat jahe. Getat nak tu. Yang menyoba konser. Padahal utak-utak ni bertuh hotel ni jak ni dengar konser ni. Mantang ni grup-grup. Aci tu menyoba selawut. Tidro-dro gaduh. Kaku petih bangsa mulia lu. Gawat tak. Memang bangsa mulia lu. Menyoba bagian hajar militer urangnya lawan urang kita ni teka ni Mamandu. Mamandum ni teka. Bubu tu obat ni baju. Ni dengar busik pu kag ceramah. Kesok kag hajar militer. Tapudep tu dakwah ataupun tapudep tu kasidah ataupun selawut. Kaku patih hile hoka bangsa mulia lu. Hai, pakon mana hoka bangsa mulia lu ni le? Pakon mana le? Otat na tu hurung drone. Munyo tapudep selawut. Gadoh sabo-sabo. Sabo-sabo gadoh hurung drone munyo tapudep selawut hirun tu. Tapi tu tapudep dakwah katanya. Cika teka urung drone. Pujut ilele. Hai nak dengar lepu. Pu kamu iblis punya pu. Kamu tongpi anu punya lepu. Pakon. Pakon mana? Ada mudih nepu rame. Baba selawut. Baba kasidah. Wek ni apa ramai gede. Bak konser. Menyoba konser ada perang ada karu pijut cik. Kau ji bertemu sen-sen, bertemu nonton. Kaunya yang model-model lampu kelap-kelip yang pokok ji urung drone bertemu nonton. Good. Ban. Terpegah teman. Bukan ji menyenang bah. Terima kasih beri dat sonan. Makan dalun Syekh muda kanda. Nyolon kena top left kanda. Antu tak tabung kelai kanda bah. Nyolong ya minta rukuk pi dua bat tu lu ya belur rukuk le. Kenapa? Kaget untuk benah dengan sapu untuk lun tamung ataupun nyona kanda pegat left. Lun up lun kaji nan cerita apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.